سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين الذي خصنا بخير كتاب منزل وأكرمنا بخير نبي مرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونؤمن بالله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة وجاهد بالله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا كان من الهالكين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الكرام الغر الميامين. أما بعد، إخوة المؤمنون الكرام وأخواتي الفضليات، أيها الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pagkaroon ngayon na sumpatan tanon, nagyamutuwa mga miyabalo mga kamunaan, mga mutulan na batanwa yang kaya alalayaman yung ini tunggu nyo, bisa yang kaya seminar tanwa amin bahag. Si Syekh, Fadilat Syekh Al-Ustaz Zainuddin Syukur sampai tua yang anu niyan mga perlu mga importante baginan. Ayaw tua kaya pupulian lang doon na mga paparangan na buka pagkagal kasi ko ayamanan yan na kapaginataw na usi ko ikan duluna. Iban pero na hindi kami magtunga bugyan kaya berubah dan napagalian si Panoro Anita Allah Ta'ala berbelu lamun kanun nawi beru Allah Ta'ala sunyan dia nama dia sa kasus surun diumanyan si isagyan kaya kena ubagi punya mga siminar nomor suka berpikir abi ada pun beru Allah Ta'ala sama dia suka pakaparan nah ibu yang Allah tidak akan ini dia pemanutun kanusi aja ada dulu di mana dia tidak langsung sama pasal tabik nanti dia na saja dia lutul dah udah dia na malungkong berbaka sabda yang kaya mau ulah o mga muslim mau ulah ta mga muslim sa ulilingan dunia na nangito din ito wali baik. Itu dari tanong saya bersudah dengan si saya kaya pentingnya tanong na dia kaya atur Allah. Para meron na nga atur Allah manunumpang sa panahon ko yan sila magtanong maulipian ang maratya. Sa akin ilaw niya na diya na ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Allah Subhanahu wa Ta'ala amnya kadir amatau makasenggaya siko untuk lalu sulibat. Nah para palihan perluan Allah sahib kemudian pertama nasukingaran tanu uli nasipat tanu ada malatya na ulan yan na ano na itutunduyan nun ang mga bantuan yan po ba itunduyan nun ang mga bantuan na itutun mga inutan ng mga katantuan na yung mga palatya kumbaga ya ayuhan natina aman ay sa kanwa may malatya alaikum anfusakum ya ayuhan natina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Heskanua dia maratya na kawaniyo sur Allah. Wa qulu qawlan sadida na utero kanu sa kadru
kasusukulan, ulina kapaginuntulan. Yuslih lakum a'malakum. Kauntian yang terkanu semua begitu, mga panahon taman niyo. Wa yaghfir lakum dunubakum. Ikadua adalah sa pagkakaluwala arak sa katulutan sa kakatangkana katulu uli na maanday sa anday sukor uli na kapahinuntulan na katulu na ikadua adalah siya na yuslih lakum a'malakum. Umpian yang terkanu mana semua napaka berumpian yang terkanu hanya malatira semua panahon taman-taman malah pangkaskannya. Ikan bebalasna wa yaghfir lakum dunubakum. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum. Ikan 12 na maapun yang terkanu ibrila yang terkanu sumahan sa niyo. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Na ayat yang purnanulawa na diyan na sa tao pangungumutan ng niyang suwa. Aparatihan niya na magka-wasal talagang lawa. Faqad faza fawzan 'azima. Na sabon-sabnar ang yapuntong sa kapabuntong alumiyamala. Yan ang nalapabuntong alumiyamala. Na kaya, umaaya ko ang kapabuntong alumiyamala na ang taon nun ikialaan sa kaya niya. Ang taon nun niya makapuli kadatu. Ang taon nun niya kapuli mana niya kadratu. Ang taon niya tao. Ang taon niya datal yung mga mula tao. Makina na para palimyanan mana niya temporary kapabuntong sa kaya niya. Iyan po kami yung mga lusakan, mga bulan, mga edad, mga palagulan. Iyan po kami so fawzan 'azima na ayaw tinto. Apakatalutok sa puntong apubuntong aliyaman na apabuntong na ito suwa pa aso sa estorya. Beras na lang. Kaya ayaw po ang lusot. Ayaw sa kapihan na sumanos siya na dito ganun sa kanikiya sa katugumpia. Na ayaw mo yung pangatagumpia sa katugumpia na sumatugumpia sa anuman amuli. Ang ito, so ay mana niya na kapakaligtas sa iyong mga kasisaan. Sige, anuman amuli. Umay na, maharap mo katugumpia. So katugumpia sa iyong niya. Kenapa katugumpia kalipat? Kenapa katugumpia kalipat? Wah. Kaya pernah masuk mula sa karandi. Nasira kalo mga numalataya ati apan nabaya sindalan. O umaya kalo na yung kaya niya kaya mata na sindalan o umaya kalo na su at rumpia kapag-apasawa na mo. Na ayaw pinapakot na mapakapula ko si kano sumapuhuntong ko niya na sampay sa anuman na mo. Sudah bersama saya berdoa usaha katanya akhirnya wabtaghi fima ataka Allah ad-dar al-akhirah wabtaghi fima ataka Allah ad-dar al-akhirah. Bukan menggunakan ini ini berbeda Allah kular pakar saaluman amori. Atau ini berbeda Allah nanti mau kami ada ilmu apakah mo kadato katitahumpia o pambubulasan o hindi na sukat ang imulata o nakakaalangan ang mga lumuwa. Betul-betul kati Allah sungani ini betul ka Allah kudar pa akas alungan na mo. Entah pero melakus suatu dunia sa dunia harus alungan na mo ya pada yang tadi susuh. Yang kata oleh Allah Ta'ala wala tansa nasibaka minad dunya. Nabi berkali-kali setipan takka sisa yang dunia. Abi terus na ditanong din talaga sa para ano man ang mauritano ditanong din manapunta man sa yan kaya dunia
So, lawan taman ini dia berkata Allah mga kamulian, mga kaibigan, mga limo. O na si Tano ay manahan na di tuma ayon po ka pipikir noon ang malabala sa manamay. Na ini sa tulunga, uwi na kita napakalipakan so ipagkakal ko niya. Ay mga ipagkakal ko niya, napakameron na sa mga pamanamay po, kandang niya minusumala. So kapag niya sa rezeki na ipagkakal ko niya, yun yung kakas na halal. So Allah na ini kalau dia terangkan ayat penafsiran na halal. Ano dia mana halal? Halal dan thayyibah. Mga masustansya, mga halal, mga suci, mga tuna, mga healthy, mga panganutang. Halal, ano ba pusunus, ano ba peraduti, ano ba peraduti sa o pembulasan, healthy, panganutang. Na healthy halal. Yung isa ba, kasulaman apalagi nasa wala nila ang pagkulasa. Na kasulaman naman apalalirat. Pagka, na kulirat yan, sulatan mo sa ating kapamimikiran na manusia na akayarang Allah. Ito rin ay kulong muskilin, bakalinuhu, wakatiruhu, haram. Sulaman naman apalalirat. Muskil. Laman naman apalalirat. Pagkakalan na kejadian sa manusia na may tumalak pun na haram. Automatik aso dapat dia ay mananya na nagyaya alak. Ako sa ating ang tumalak na say apaka na may tumalak pun na haram. At ito tumalak nagbaharan na doon. Nagbaharan na sumapos sila wala mga usulus na siya berkata Allah. Ajaran ko mga ay mga nations sa dunia ay na pilihan. Kumaruyan nila na alis na mga Muslim. Sulawan mga panangayaman at na magkakaroon bisa kita khusus na bisa kepada pandangan kita. Berarti usulan mga pangayaman anak panayawnya makapanis na mga animas, mga wild animals. Anak panayawnya na ito na panayawnya na anak sungainya. Na kaya mereka usulan naman papano pulatumas. Ada mikhlabir, di sahari na kaya na mikhlab. Ada mga kemudian na pagkakamas dataro na layo, dataro maklo, na automatic ito ang araw ng tanong. Na sumama pa na sunat, ganyan na Pilipili. Alright. Ano ba ito? Na mga pala sa di katindui o agamat ano ang Islam, si Eko, kapag mo tayo tanong, ang pimanaya, kapag niya tanong, si Korea, sa kaya dunia, nayamata, na mapagawin tanong sa Korea, sa naman ng muli. Sama ko na sa kama mga Muslim, na kinalawan di tanong hintalan, ayan tayo mga panaway tayo na tanong Allah, kaya mo hintalan di kintalan na ang tanong ay mana niya na kias. Ang tanong kiakay. Seko, di life tanong. Yan kaya tundero ang perintah tanong amandori. Tundero ang biar tanong. Tundero ang perintah tanong. Ikaw tutulang siya ang katima. Mga panagay na nagkakaya ang tanong. Nagkakaya ang Allah. Artinya ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaytum ila Allah marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun
Allah Ta'ala na jawab tanong man. Sa ayat man na malaking tawagin ng tanong, nasuka siya pa tanong mga inotan. Yan yung mga kambuti-buti yan kaya mga ayat Allah, di mga pamangilota. Di mga kambuti-buti ng mga ayat Allah. Ya Allah ladina amanu, alaikum anfusakum. Hai sekarang may marataya. Na patut terangkan kasihan niyo si kumaninawanin. La yadurukum man dalla idza hadaytum. Kadi kamu pamawalan, mana tu lah. Siapa niyo? Semua ginawa niyo. Lilintingan niyo, titilikan niyo, iipatan niyo. Semua ginawa niyo. Nadi kamu pamawalan. Diterima di mana desa? Idah tadi itu, mereka sekarang nasi kalau kotor, oleh nasi kalau si kolara nama itu. Ilah berjauh jamiah. Si kalau bukan pembelian nasi kolar sakal, mula-mula. Nawayan bukan pembelian si kolar sakal mula-mula tano. Payunat diukum. Nah betul dia bertano. Bina kuntum ta'malun. Sungai dinuanin. Abin boleh datang, sisa dia kaya, dia pakar layak datang, sisa dia kaya dunia. Pada pendekatan itu, Aisyah Argano, amang ayat kuat ini memang pasukan yang ia kapitano. Nah dia mengatakan Allah layak datang pun baca bulan posu. Ia menonton itu tinju terus kalau mana Jumat. Akhirnya boleh Aisyah ni ko, mga ayat akan asa-asaan sa mga ilutan operate. Itulah kepada mana orang orang sekali kerana mesti wajib ada malitan orang orang malitan ulama. Tibalah ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Hai sekali orang marahnya. Ada tamu mana orang yang tanya kepada di bawah panggilan. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Nah kalau kenius Allah saat itu alinang akal. Ini surat Allah. Inna wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini surat Allah. Inna wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bukanan gila ini ubakan memakai Isa kita benar mengatakan karena dia ini bakal mati buat partai. Illa antum musliman inun tahu. Osakado namakan berbayuan tangkan. Mana muslim na berbayuan tang. Ikadua mana kita muslim berbayuan tang. Ikadua mana isa mana dia mana dua besarnya. Kaya semua kamu dah nak pakai dia atau dia berbayuan tang. Nah, apa nanangkupan? Al-istislam, kasulida, submission to the will of Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang idrakan, isurindarkan, solaifkan, awil-wilkan, sa apa ya Allah? Naging kamu ranta, giyuti apa nanangkupan? Sultan, self-opsi Allah. Nah, betul ini tadi nagyan ko to atakwa, arugyan ko to wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mana aja lagi yang kutua sasangkut si bola udina suhampir pikiran si memakai. Nah pada yang mengajar kutu ilutan operatia mengajar kutu operatia udina mengilutan operatia kasar itu masih tahu amanah dan gila. Saya pernah berpanu kepada gilanya lingang akapan dan gila. Namun di perhatian, nasuka waktu kala yang perhatian di mana nang gila, dia berpindiran suatu gelap atau antaranya, nak mau beri perhatian. Ikat tu, serta lalainya, berpikiran suapa kai, odina lalai undin mana nang bukan si bawah, namun di perhatian, kasut tawa di semua sakau si bawah, namanya nak mau apa perhatian. Sultan dunia berpikiran selama kai, namun apa yang diperhatikan? Mana yang diperhatikan? Nah sebab pro, nak kenal dia preparaku si rumah pantai. Nah, ikat dua,
Ilo tanong perhatian na kira wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Ikan dia dapat ini sultani Allah sakala wala wala tafarraqu. Kamu punya pula, ini kamu punya. Lalu mana? Kita berarti mudah-mudah kita mengi perluan kita menjadi antara tiap lain antara apa sabulung. Ay pagkatay tayo sa banyak itu ayawitan, banyak itu apundutan, banyak itu apulutan, banyak itu amananya apurikautan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ingat betul-betul. Pertini sultani wallahu ta'ala sakala mulawannya wa la tafarraqu. Nasunipe. Ubah benar-benar. Apa kepada saya kata gapot sebarat kaya na isusuko suka pag-isa-isa na isasapa suka pura-pura. Isusuko suka katayan o mga Muslim yang barat kaya na isasapa mala isasapa. So ay para niyan na ako pari usap mga Muslim. Marunong mo bila ako lang nag-report ko ang wala tadi. Itu dia bicara tadi. Orang Arab isakan yang mustahil na Allah berfirman, "Mabul lahu." Itu dia bicara inna hablullah matin. Tadi orang Arab. Auto, yang ada kamu. Semua orang mana boleh pandangan. Apalagi akhirat, apalagi kulit amanah. Aku di rumah beliau. Apalagi mana saya yang tadi hablillah tadi orang so Quran ikapit mana mga ulama ang mufassirun na suwalo na ino tayo terwat ito marap na galaw niyan mo anak di ka tayo mapakagala sa Quran ng Islam kaya mo at may Islam o sa Quran da Islam adun at ipantag mo Quran ang ikaw sa Islam doon mo kung ipantag Quran ang ikaw ipumula ng Islam Quran na dia didaftarkan orang-orang asal kabir termisah. Quran Nabi surat Allah. Asal Quran. Quran na kenapa kan? Quran na syekh, na makhluk. Na kritik Quran. Autoratan Quran na makhluk. Nabi Muhammad apa bertanya bersuara terwala nak lagi diwakil utama makan di mana ayat makhluk nasul suratan na usulu inka suratan non apes kita mushaf nabi di makhluk so inka musar nabi di makhluk sulaman na taalo saja kita mushaf nabi di makhluk na sulamannya Betul betul makhluk. Itu nak ajar untuk orang. Isana lah kiki bidaan tanah water wala abus water tanah mamanya. So water wala ayah nicu ya. Ayah essence tak nicu. Ada kai Arabian boats. Nah ayah nicu yang nak lelindingan. Wala sadi mapugalin. Naudi kerbatan, naudi penkerumanan, apa apa nama lain orang bina sama nanti juga binasa. Kahar dia mana bermakhluk? Sesuatu itu. Tiga lah, inna surah berhijab. Tiga lah inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Mimat surah. Satunya nama kan askamnya tiga Allah. Nazzalna dzikr. Nah, ini turun lagi ajian kaya pananabi. Asal Quran. Isa nama Al-Quran apa pananabi. Lagi juga berbalanya Paduman, Furqan. Lagi juga berbalanya Mubin. Tamana, Lebiyah, Mapayat. Pada penamaannya Dzikr. Makna Quran Dzikr. Artinya itu inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Maka ada dua asal. Nah ini turun lagi pananabi
As-Quran wa inna lahu lahafidhun. Na umata na sababi etitu alomilin kimun. Pada berasyo. Pur dinasanya. Lelinding na yung mga binasan. Ubay na pumakasailan. Ubay na pumakasirol. Ubay na pinulatan. Ubay na pumanon. Nah, inahoto Allah dan dapat mengumpulkan. Gitu ini cium Quran. Nah, lagi do perlahan itu apa yang dibahas? Nah, lagi do mga legislation pribes bisa dipilih masa. Oh, datang mga opinion. Oh, dia tahu nama boleh balik kan? Ribais, nak kericikan. Sokoran na dikericais. Na dikericik di sokoran. Sokoran na uyag-uyag amo isya. Ay ulang uyag-uyag amo isya ko Korean. O kaya tahu wisata mana. Sakap turun sa mga kitab na gusto kaya tahu wisata mana. Sakap suku Allah sa mga Rasul al-Madan. Na ay alam ba? Amo isya. Nasokoran. Yun yung sabab, asukan din Allah Ta'ala, iganatang naman. Para mabiyaan. Hindi nila pasaya. So, kanilin din Allah Subhanahu wa Ta'ala si kung mga tao ang namaratiya na misasangkot si kung palilintingan yan ko Quran. Sabi mo sa karoon na ukayot, akakakapitita na ko Quran na gitu rin, ikabuir na ukayot, akalilintingan na katan Allah. Nabahaya, ni maratya tanong, nagalabutan ko Quran. Nagsiya na tanong na, itu nga liwala, kaya iwan na dinaman. Ni maratya ka, nagalabutan ko Quran. Ayah aku minta kamu saja untuk alimti wallah. Yang untuk alimti wallah na siapa Allah, limu wallah, arusar wallah, tabang wallah. Nasarin sa kailot aki pagintang tanong kakapititan lo si Quran. Yung sabat abili dia na ikat luaga po sa Quran. Wa atasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Kepitin niyo so tadi Allah Ta'ala sa araw naman niyo sa dikalong belah-belah. Ay mana niya nagyan ko tayo sukat ng Allah sa dikalong belah-belah. Kaki kalau ipilitan sa kaya maulatan ng mga musliman. Partikular sa kiyang kaya masa at walit na miyaka. Dan kalau timbarang at tinikarang agyang kaya kapro parekat yan ang mga muslim. Ayaw naman po sa lakaw na sunod-sunod na belah mismo. Panitan niya mo naman. Na ayaw rin ni iman to. Niya ka, pamana. Sorry sa sabi kung niya magalat. Uwi na sibo kung mga kalong kaya. Mga kaulan. Naroon tayo sa mga malipiyo ko. Manadi si kung mga lawas tanong. Mga ulama. Basilan siya di magpanginian. Basilan siya di tutawag at ibati. Ari pa doon. Sibo sa kaya niya bubog. Nasaan na iyan nasan. Nakari na ng sakit inuan. So parang kaya. Keatinuan, emang keatinuan na kaya punya. Upang mga sa ulit, dia baru lagi paru. Dia baru sukarati. Na upang mga baru, ay para niya keberos na suko kenal. Susabot, knowledge. So knowledge. Upang mga baru kenal, susabot. Kaya masarbo ka, asabot ka, napakaruberosan na api ang namang kalatan, na masarbo ka na karuberosan. Kami tinalo niya. Tama sa tingin mamala kaya mo antay-beros. Ano na yung anti-virus? Ay anti-virus. O pa mga ibarat sa busa sa virus na yung anti-virus na tawag. Wal istighfar. Wal inaba ilallah. At kung ka, pamangisa nila, ang galing as people. Di na yung anti-virus. Na, sa ano yung yung kaya mga maulaulatan? Ayaw ang problema rin. Isa kiyang kulpakya tinuan ang katawag. Yung isa kapakya, tinuan ko paratya, kakakya, di ka pa kayo rin. Eh na muna. Ako rin na knowledge na hukuman din sa paratia, na hukuman galo kasimon. Pagkayo mo na yung baro. Kaya sa knowledge na gina di pagpapagalaya kalbuan. Ito sa mga ayaw na pagpapagalaya revelation. The first revelation to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam
was the 3 verses or 5 verses from the Surah Al-Alaq. Ayat panggil-panggilnya itu terus digunakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam through the Jibril alaihi salam. Namun bangsa suku Allah ini suku Allah Ta'ala. Banyaknya satu tulah nama mereka, ini banyaknya bertia. Asalnya punya haji. Ayat apa yang berikutnya nak punya haji, ini nak asli bayar. No, betul bukan asli bayar. Apa dia sih orang spesial nak wajib dia. Orang permata tahu sudah bisa lagi. Mulai dari Israel balik kerana ginan berpenting wajib. Spesial kami panutan musik lagi. Sama tak ya? Lailatul Isra wal Mi'raj. Ayat mana nak minum sunnah ni? Ada terang tak ada wala al-Qur'an. Bismi rabbikal ladzi khalaqa. Panggil langka. Anu di mana? Anu naik. Parang-parangnya punal. Na ayat parang-parangnya punal na sunnah Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Panggil langka. So ingaran kanan ka. Nagpapalala ka na so, mga gulog, kaya pangalan ng kanan, alladhi khalaq, asal niya yan. Khalaq al-insana min alaq. Inat niya sa manusia, apun sa mingkul tigarun. Inat niya sa manusia, apun sa mingkul tigarun. Wala yung asal-asal, agyan ko ito ang mingkul tigarun. Dia berkata nasi manusia, naik asal-asal sekian orang badan. Ada banyak apa cina gua kasih pengulupa. Jadi asal-asal. Orang Abdul Malutu. Abdul Malutu akan menolak ayatnya dan pakau tahu nasina gua. Ada lupa, dan yang pakau ada lupa. Nah, ini sebab ayatnya nak. Dia berdoa minggu 3 kali ayat normal artinya timbul al-qadar nafsu sehingga goma. Iqra wa rabbukal akram. Baca. Namanya tujuh minggu dah ya ini. Baca. Wa rabbukal akram asuhanka nama sakau. Ay mananya na udinka pamutla. Udinka tantang. Udinka putaji. Apa benar juga? Nah, masa kau soalnya itu kalau ada suatu benar juga kemudian. Tidak apa benar juga apa benar dengan ilmu. Oh, علم الإنسان ما لم يعلم. Ilmu dalamnya manusia soal mana ada dia macam. Ay may alpas tanur na ito. Allama bil qalam. Ini Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala. Allama bil qalam, allama al-insana ma lam ya'lam. Ini yang manusia semanin katinya katawan. Hamako, na ini sabutan ro, na ya pangalan apa nyulat na kapangalan. Na ya pangalan na Allah. Na telo martaba. Subhanallah. Marati mu'minin Islam. Telo martaba subhanallah. Ayaw na pada pengenalan na subhanallah. Kapengenalan knowledge of Allah, kapengenalan si Allah subhanahu wa ta'ala. Ikaw na ma'rifatu an-nabi. So kapengenalan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayos kanya niya na kumpleto amya ay mananya na miya dimo. Miya da uli na wiko si ulang-ulang ano suhel na ho memang tidak ulang-ulangan usaha sudah kita Muhammad. Ikat telah pengenalan nasu agama. Dan maka juga buka kota. Ikat telah pengenalan nasu agama. Nasu agama yang komplit. Islam is complete way of life. Dia kaya agama terbaik Islam. Nah, kiri komplit way of life. Dulu so, maknanya na bicara sego. Kaya pangat mo Allah Ta'ala, may kamala, kaya pangat mo Allah Ta'ala dulu sudah bicara science and technology. Sisi peperangan sudah bicara apa? Anda itu. Sisi peperangan sudah bicara apa di kalian? Samatan harus mafia. Halal taibah apa di kalian? Sisi peperangan sudah bicara apa di darurat? Sisi peperangan sudah bicara seko mga kabla.
Timbang kabnar kau binatang, kabnar kau mengatau, kabnar kau mantuanita, supaya kabnar kau seringan, kabnar kau ada di rumah kabin, malah nasuk kabnar kau. Sudah, tamat saja kaya, kau pakai rumah salah si wallah si kumana surang atau agama. Nagdara dulu na Quran. Nagusto ay panangyan na bidyara sa kanilintan. Na miya kalala ka puno tular katalun wallah. Ay paretyan. Manipulay tayo na sumari mo tayo sa agama. Okay. Na ay panguan na katalun wallah na umiyulo ka katal. So bidyara sa kanilintan. Dagkara kaya mo tayo na miya ka. Ya ako wasan, ya ako lulaya, kaya mo tamaribu ya non-Muslim, ako Muslim. Na igiran na ayan muna po na makapangani sa ceasefire o dinayan muna po na makapangani sa etap na suwati dawa na suko mga ribuitan na andang na wala ayan mo yung kakano na mapalay mo matan kung nabatan mo mutahawir ayan po na mutahawir na lilihan nabatan mo mutahawir nabalagya po na makatakaban ka na tingnan ka ulan kaya ata wala tinawa injanahu lisan mi fasnah laha وتوكل على الله. وبرد والله محمد بسمع ربك. نعم تفسيران او سلم. كلمة. أمانة لنا ما يفسر. bicara kali ini. Fasnah laha. Napa fasnah? Siku kalau bicara kali ini. Kau. Apa yang katakan? Perlu rumpi sih. Karena ini peratur, Pak. Buku ini kaya semua. Serta dalam perhatian apa yang menjadi mengatur dan duduk hadapkan. Ayo berhadap dengan perhatian dan duduk. Maka dari apa ada? Imma an-nasr wa imma syahadah. Ingat dulu nama sih. Nah apa yang ini kalau yang berada na lalu untuk apa ada? Kakaknya, udah berkait dengan apa? Nah Uthman masuk ke dalam yang akan kakaknya kabar dengan suara tadi. Dan ada yang pertama. Nah, aku na yang lain sayang foto. Ay mana niya na rin may tanong sulit ko na amay. May pasiran ko kami lintag na magkalang mga tanong. Ito yung ay umangan ko na peruntan. Terutong tanong. Asal tanong na kena uwaya kita mapagitido na maratapan. Kaaya kita mapagitido na linding tanong agamatan. Kenapa kita pakai tidawa? Nah, apa yang ginawa kamu? Ayat kita pakai tidawa. Nah, linding agama, linding ingat, linding siko, pantaukan. Kenapa lagi kita tiga tidawa? Apa itu? Kenapa apa tahu? Ikan dua mata orang. An mabrur asulang Muslim nama tak ubah dan seharidu. Semua Muslim nama tak ubah dan seharidu. Kasus Muslim yang kita tahu pasangan saya itu nak kena ubat tolong kaya Muslim, buktikan bukan anak Muslim. Kita terhadap an-makro kesertaan ada nation among the nations. Ini serta orang Muslim. Nah ini turunkan oleh Allah Taala. Satu yang aku berusaha umat yang berhujat lingas, kamu dari Allah pada nama dari mereka atau minum dari Allah. Yang berikan berarti Allah asal kami termiru. Apa tahu? Nation. Seko pada terletak opin benang amang nation. Dia kaya United Nations. Majlis Al-Umam Al-Muttahidah. Oh, nah yang depan itu habis nation kan, nasoti turun. Seminggu amang Muslim itu yang perintah oleh sekolah Ustaz. Nah gina di nation. Matau pas dari. Nah, anu yang kata Allah. Akan meratan Allah, sampai tanah Sumabia akan nampai, sampai tanah Sumabia, Allah, apa yang? Oh, apa kata Islam? Sampai tanah Sumabia, kawan ya. Oh, apa kata Islam? Saya komandan Muslim, apa yang? Mengenai sudah sampaikan setuan, kata ayah aku tentu tanwa serta nona bisnis tanona kena obat tanwa yang memakai silan si kumasa kakakabiri kaaya kabaya tanona maka miang ngaku kumpir silan miang magi silan ayah tak kalian ya jadi mana kalian yang bulu saja yang ada di sekolah saja ya bukan 60 gawi sama na akhir itu sama biasa
Basta mga mujahidin sa Hamas, militan. So, 240 ang mga niya na mga hostages. Pulis, yung barang nasyon na madaglon na mga Israeli, o talabi ko sa pulo ang mga Thailand, mga pupulo sa Thailand, ang mga workers sa Israel, na kiyataman nila sa mafia treatment, puon, siya kung mga mujahidin, kipag-ikipag, isisinapang, i-rupils, na may kapong bilang sa mga kaya, ay mga kaya sembilan sa biyog, mga biyog, na hindi ito lagi di Inggris na anggota-anggota, kami meron ka ginawa. Ariyan ko sa mga Israeli, sa apaka, tipong bilang nilang kuminindi nila sa mga lalil istorya ng mga mujahidin sa didal lang kanila. Ay may profesor niya at ay matulog na yung balaya census, mga mutaakit na mga sympathizers sa dunia. Namin balaya 95%. Sa diyan tayo ang mga population sa kulilingan dunia na 95% Christian, Muslim, Jew, Hindus, Confucius, Buddhist, 99% ng mga tayo man sa diyan kaya dino na tayo sa dunia na niya kuha o mga Hamas simpati ay ibutan 99% ay walang ko malalambot na biso ila ugyang na nalimay na nakapaway ang mga sumama dato kenapa semua sendirian waktu naman ng mga dato sa dunia lagi di Spain, lagi di Colombia, lagi di Barcelona, sama sa Canada o ang iya pernah dia mau ada mah malahnya dari isunya sa niya awas piran sa kaya kanan doon mana isu sa kung mga tao sa kaya sa kapag-pagbunuan ay nalipamukan sa mga abras at kaya mga predisiman na ayat na biyangan ko na diyang kutuan naman di man ang mga abras Ahmed ko sa Hamad abras gito sa pimbalay pulang ito ang mga walay pimbalay akatar siya sa na hindi tinulupin na mahalap na bumbo ng mga kung na ayaw pumatero na daw na sibiyan kaya dito na mahawala ito ang kubalingan na siya yung wala miyaka 52 days agad video na agya so mga ralitan o doon naging panoro so mga ralitan na sa maral ayaw mala na so mga rali yung mga laing sa niya laing na yung mga ayun sa Muslim countries Abu Sufyan na niya isa sa staff ay manan niya na stop killing against humanity, against children, against innocent. Nangyari nila sa mga kalwato na niya katang aging watuha ay manan niya kalo ng mga tao saro niya kadalong apay-apay kung mga Israelian fighters. Tama na gusto na ayat dito. Ayat yung puro niya ulo na namin ilampasan sa mga Israeli. Benar ya, pertama 492 ang mga kasundaron na Israel. Amir Kaisar, na aya sekreto na ipon. Si Faiz Aliwa, Faiz Adwani, nanti ko para tiyo ba mataga hundreds. Kami lang thousands. Kaso, bilang mo sa mga tatlo susunod na mga sandiyan sa mga truck, yung datanti, yung darat na mararapin truck. Dia buta bulldozer. Pagkakalim bisa dia buta mga kasar dari pagkukit mo na tulog ato sa mga kadang mga sisper na tulog ato sa mga lima dia bilang. Itu gusto dia bilang na pwede sa social media o sisa kaya mga newscaster kaya mga channel pwede taro ni kamanda. Na umalis sa na minum sa tayo na makapalitao. Nagyara siya, nadatas libat, adil, amana, emang dito taon, uwi na biya lang ako siya, di lagi, kaya benar na mahigit 4,000 nama tanda o Israel kami ang tausan o puno to benar na po na po sa makapaya-paya na yan ng term Israel. Ginag na kami na o mga pangitan, mga pangtiba dito puno tanong sana nangyari sa puno tanong. Kami ang benar na po na parang usapan nasa natin ko pa natin pamanahulog kami pamangis ng mga pagalitan ng mga mamagna kakagya bida tama sa kanya bida
Niatnya orang tua, mana ini tak langsung juga sa pagkakanya na pagkaw ya, pero na. Kaya mo kapalit na bukan sa grabe sa una, isipin ko, grabe, bukan sa mga hostages, ang mga Israel. Ngayon katulad sa pagpulo. Sa ulan, isaka tayo o natinggal mo tulala. Ayaw mo na mga sipig, mga wata, ang mga buhay, ang sa mga los. Ngayon ka mga katilang gano'n, katilang gasul. Ang hirap niya kayo, so mga pupuan ko mga Palestina na mga kapit niya, kapag na sukuso, kaya mo ito language, at kaya mo ito kabubulas na nila ilang gawin sa pag-iawat. Nagpapakitipi, so mga terus po na mas lalo ang kasabitan na datarayo mo ito ang bata. At hindi na saan natin na di ulit ipapawangin mo sa petas. Huwag natin sumindi na sa amin sa ulit ni Magulo na ay na mga pilit mo yan na mga natin sa mga litar na kaya litar kami lang na lilinding kami lang namata na tuwa na kami kaya bukan na so ay mana rin na prisoners ang mga Palestino na naiera ka na ako pakala boy mama na buhay mo man na ito na rawag lugar. Nanulat na sa paraman sa mga tumanin niyan, ugas sila na kaya sa silibig siyo sa kaya pakali ko umong yan aliwa mga tumanina. Yan naman ito. Nasama sa uli ka ko yung mga mga tanong, kaya ko sa mga mga. Ano ko lalas siya ka mas pang? Sa mga na kaya katatakuan si human rights. Ano matatakuan si kasama mga human rights, so ang naruwa manusia yan. Sinya kinaka, so ining gulayan ko kapagpunan natin. Siya ko mga manusia, siya ko iputu, ang mga rakyat at kaputu ng mga teroris. Siya naman kunya kilala, so marah ka amoran, marah ka paparangan, marah ka treatment, siya Israel. Na ada yun ang buong nakasarana, ay manalian na miyakan dira sa Islam, kauso, mga paparangan ng mga kafir. Sabi ko na kaya pagka mas kaarip at yung pagkaban ng mga Muslim na minus na niya kabal at iya ka na nautan mo ka, ay na niya kabal. Agin ka na ng mga tao sa Gaza na sunso-puso. O mga tao sa Iber, ay manto lang Iber. Gibuan manto, at imaulan na, apupunan sila si Islam. Agin ka na inalalaro mo. Iwan na umar daan na sila Allah wal fatho. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. إذا تقول الله تعالى dia katakan ia ditanya Allah Taala soal pada apa nama itu tapi Allah Subhanahu wa taala idza jaa nasrullah wal fath dia katakan soal Allah Subhanahu wa taala tak hanya tapi nama ini ورأيت الناس نميلك سمع تاو يدخلون في دين الله أمام نرسل والله سأنا individual أفواجا كانوا akhirnya pilih kami sa sosial media akhirnya kaya ay nagsumber si mga masjid na sa mga kasuyun akhirnya sana nasirang si o mga paparan o mga pipian na mga masjid. Jadi saya masyarakat orang Muslim na kita teriman ubat dan Indonesia teroris. Tapi yang pernah ada kisah yang bertanu, ada lalu tak pernah bertanu. Kalau yang pernah bertanu, akhir betul saja teroris. Ini awalnya so, tidak wan agama. Semua ulama, siapa yang dengan dunia, namanya tayo siang, apinya bida-bida sama dengan bida-bida pun sama mga afilisi, sa basta teroris ada semuanya. Api ini dikatakan rasa seakan muslimah, seakan layak para titik syariat, orina jihad. Kapan? Ayo kata. Nasu muslim na mangumpi gatero, mangumpi jalan, maka ubah apa? Supaya memang nabi tinggi nasibnya na. Ayo kan manusia. Ini kan pun sakala umma kami seperti tanam. Ayat kaya dikede sama tahu. Kalau na umar surga kamu, nanti terutama sila surga. Kenapa terus sila surga? Saya foto akan terukir. Kenapa terus sila namanya na
Terus saya kortua bertabulan ayam mana yang nak atur di dia nak bukan binatang atau ya ber ayam mataan nak berhenti tarusiran seko kakak atur kakak paparangan ang kadustaan ayam mana nasuk kadarahan. Yung bisa berbasar tanong na abiyapan na dia na yung tanong. Aku abiyapan ay mana yan na berbuat kita berjuru ng tanong. Na itapit tanong na kamapian tanong. Na itapit tanong din akal dihan tanong. Aka babaliw tanong ang yung malatya. Kababaliw tanong ang mga tubuhos. Ay mana yan na mga Muslim. Kamu bayar Al-Quran, awir-wir, Amiratul, uyar-uyar, Al-Muqdisat. Kamu bayar, agar kain, adunia, amatan tanusi, mana yan, Nasri, karena bagi itu, mana yan nagkatamanan sa umatan, ka-adun, ano na mo Ahli di tanong berkaitan, ikaw penarang boleh tanong mga tuwan tanong sa anong amoy. Apa dun, agian kay, amoy ka na untamantan. Pedun agian kay, ay mana mo na pinilitan mo, suko, bakit ito ko yung tanong? Agian pendatanong mapakamoyan, sulparin ka, o awan ang tanong ang Islam, na ayaw minor, na pakatipin doon tanong sulparin ka, o awan ang tanong ang Islam, sipo mga pusultan. Isang na sipo mga minoritan. Isang na itanong na sino mga pamilyatanong. Kadaman na pumapaan sa dulo na kapaliski. Siwal ka na diyan na. Diyan kaya kapag pala kumulya, umatano sa kapagpulihan, na pa ay mana niyan na mga pangkatan niyan. Pagkakal kahap pala kumulya, umatano sa kapagpulihan. Pero yung pangkatan niyan, nasubisi katawan ng Muslim. Umabisi katawan ng Muslim, bumili mama, wata malapa. Na mana yan na sapan katuto si ko kapag nalang balay ko kapag mata sa kapag aman ba yan na mana yan na mabay mo sa putong gisan mga tamo wala ka nagyan kaya labing malatos na espiritan siya tanong amat Allah malilibot mga labing malatos uli buletos naman isang tanong na mapipya yan na ginawa yan asal sa niyanan yung sabihan kaya mga sinilang tanong na imbukulalan yan apekan mana nila kung maapasan na dia ginawan si Ubiyaga na ulimitis yun na kapapakayo kakulungan yan nasa mo to na niya pakatintin ka sa ginawang ka so paling ka o kung alwagaman na ikalwa apangkatan na maad na dia kotua ang usra as-saliha ang ideal Muslim family ang naman niya ikapakamuyan na dia koto ang ladiwan sungkiringan ay mana niyan na diminti dari ay pamilya. Gitu so apapun dia tanong mamu dia kata mamu dia ulang. Ay mamu kalau terpindah dia mau tolong aku lupa. Saat itu aku ikan kupang. Ay mana niyan na aku dalam boleh memantau sa kapagpulingan. Ikan mo nama kamu yang nagyan ko tuwa community. Ladiwan na community. Ibaratnya na shopping baliwan. Baca boleh saja ya. Selain sedih, lagi apa dalam mga papilis yung pimpalyo na kapag sampai sa sahi, boleh bisa ngibig, ibu pama. Na community ito. Uli na, minum yung sa community na talawa pamilya. Talawa na pamilya. Ang yan asisirin ano, na yan tira ng kultura community lang, sige, kumanta sa kapagpalingin. Ito pigilan no, sulang wala na, gaparawan nila, sige, kung mga doon no. Ay kapat na mga tindir supalit na esteta. Daulah. Pamarintah ay pemerintah yan na supalit na agama dan agama Islam. Isu ba sa ayah may mga katawan. Kita kisah kita tahu resas akibat ada lagi yang maresis. Nah teman yang marah tak apa kita tahu sekian dia. Mana yang kami gubernur Islam dari Jawa Islamic State. Kaya betul na kaya macam boleh bosok ada jabatan polisi Islamic State. Nanti orang tayo mga terorista.
So Islamic State naging so kan gobyerno ay susugo wala ayan to na binigod ang mga panalilabil na gusto mga rasul na yaning kapusan kung nalita ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam na niya tundok ng mga sahaba. Yang betul kalita nakapagpagod na ka-Islami na at na niya baru ang mga pulau siya kami makalipat na 5 Pagkali pulau siya Abia ating nagulason si Orian, tagang-tagang na, kaya pangaturan niya sa Madina, na parang pagkali pulau sa dunia na ini, toko dia sa kaya panalang kung kaya pumatano sa apapugin na kang muslimi, na mimulay sa masjid. Mimulay ni panalo sa masjid. Kaya pala niya sa masjid, paano niya approach? Ganun po niya sa Madina. Nagod na sa katawo, kung mga Muslim sa Inla Madina, malagi ito ang sa mga muhajir, abaro naman yun. Alam silang miroon, pisya sa auto adiran yang banyak masjid. Yang pagkakaparami ng masjid na dito natin, Kubbatu al-Parlaman, dito natin, mana nila House of Representatives, House of Senate, dulu sa mga lantas ng kapaligiran, dulu sa mga legislator, ayat na mana na ugarin, ay mana na mamasi, na sunalitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rumi Turma, so patut tapun bulan sisa dan makapagin. Raya paghinda sa pagbalang ang mga okasyon, tama sa mga makatulikan, araw paghinda sa masjid. So hindi ka pa maging o ipidikid niya sa katuyagan, uli na ipidikid niya sa dito gate, hindi ka pagkira, mapagin, namun doon hindi niya sa masjid. Ay sabihin ni Matu na dia harus sa sini. Dia mga opisina, bro. Bro, pag magkakamus ng university, sa masjid, ada mga di ka pa magagawa, hindi mo sa masjid. Nalulungan po sa mga makro ng katao, ang mga nalikat, mga intellectual, sino mga sahaba Rasulullah, ay nalulungan nila ng salita ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikadwa, api hatim bigyan na pulau sa diya ko tuko ala diwa na kapagigil, kami gusto. Daulah Islamiyya, nakulang ginawa niya sa mga tao. Ay mga paraan ginawa niya na sa mga ansar o sa mga muhajir. Nadali ang penutusan ay nasa pagkaya niya na lalayo. Hindi yun. Ang dua kata, lalayo di magunta. Natingin automatik. Aliyo pa sa kanya general at ya kaya po pagariatan brotherhood. Nakakaibigan ng umulang. Ganyan sa kanto ni di maging pata. Sa kanto ni wali sa security niya sa mga nandiyan ito. Sa mga nandiyan niya mga pagal, ang mga kabila, ewan po, ewan po, ada ternyata ewan po pansin dia sudah ada kalian yang mali kamu, mungkin ada kalian yang mali bangsa, mungkin ada kalian yang mali angkatan. Nanti rumah udah lihat, terus kan ini. Cuma yang terus, kalau saya pahami kita yang jelas. Nah, yang tentu. Dia motoa ini tanto apugariani. Ini laman besar. Kain manusia ko apugariani sa puso. Kahit man ito palamas. Ati Allah Ta'ala innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum. Ayat 2. Amma the reality Allah Ta'ala, the only brothers in the sight of Allah Subhanahu wa Ta'ala are those believers. So sekarang dokter mereka, begitu. Apa yang disebut oleh Allah? Nanti apa yang disebut dia? Nah, ayat benar. Ayat berubah. Anda bertumbuhnya, anda penanda, sehingga apa? Jangan kita tentang apa dia. Oh, ويذكرون على أنفسهم ولا كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Ayat berubah lagi pada kepada yang buka diri. Adina wayan bantang bo sa irang kasisingan tayo apian o pagaliran. Emana nena tama sa kampulo na pagkakasuran at nameto si mga ansari, mga tao sa Madina, mga Muslim. Ayaw madaligaran na ano mo mabuyan. Ayaw mana niya nadaka naman yan. Natingin na ayat natingin manay. Pwede pakinutaran mo. Mana niya na sa kasakaman ka gusto hindi
kita kundangan peka. Nah, kama ni likas hadis kata hadir le mga karmago, akala na nasay mga pangarmo. Okay. Patanan bagi orang bergel na mengatakan. Dia yang kuliah nanon, kau mama muhajir. Dia kena tanong. Dia buat tanong. Allah nak boleh kita. Una boleh alim macam itu. Sa pemilihan ko agnoso. Apa kaya? Ini punya saya baca pengalaman na pengalaman. Kepada semua pemuda mana? Kepada mana tahu? Hari baru. Bahaya apa punya tahu? Inawan yang sekarang mana? Nanti pengalaman yang Dubai yang usah utama saja. Tadi utama imigran. Dah. Nah, bisa kamu tu na. Serta nama mga Muslim na mga tawag ay inumpiranan na kita kataw-taw. Di dito tayo kan dapat semua atau ada masakit sa inyo na tiga na nawa ay dito tawaran yan na siya matalawag di kami boleh opportunista. Oy, kami nga mataw sa rangkapan. Oy, yun siya grupo. Kiperupan mo mga kalas ni mga sa kapan sa inyo tanong yang ginawayan, amat kurta di dalam semua ginawayan. Kapan taruh saya mana ni nanti dah kasih satu kurang mampu yang kiran. Waman yang masuk anak sini nasau nanti Allah Taala saya pilih yang sukanya kita winawanian. Faulaika humul muflihun. Nasiran mereka Tuhan Allah Taala nasiran itu pemakasan sama di mana. Siapa yang berpakaian? Siapa yang berpakaian? Saya kaya dunia sampai di saluran tiang. Akhirnya naya kalau datang sini. Nabi Muhammad SAW mengirimkan hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi yang diterus Imam Muhajir. Ada hadis dan tuturai Abdullah ibn Abbas. Ibn tahu saja ya, kita tidak paling tahu dia kita kisah terus gelap pada utama nak apa pikiran lalu si masuk dan lalu. Musuh ini dia tahu orang itu memang macam suka tahu kan. Surat ini kerana semua muhajir. Tiga naya masyarakat muhajirin. Hei, asli of immigrants. Emang aku meliput dari Bandung semua immigrants. Mga muhajir yang juga di nama atas Mekka. Nanya mau iksira sisa Madinah. Nasira dah. Emang ada Madinah murmuran. Nah, kita berkira. Hei, Madinah masyarakat. Emang masyarakat. Nabi Muhammad kali limur grupo umma muhajir masyarakat muhajirin. Hei, kadang dan umma limur ama muhajirin. Khisal khamsin in tumirtum bihim wa nazalna bikum a'udhu billahi an tudrikuhunna. 5 perkara Nabi sallallahu alaihi wasallam apun lalu diwan nah Enau namlin dua orang sih Allah sih ko kipum berat semuanya sekalian kalimah betul. Nah kalau kita bagian kalimah betul, apa tuh mana? Saya kalau berdoa suasana, akhirnya kalau mau apa setan mak kenutan. Saya boleh nama apa pergi nanti nama Muslim. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dia lan taf'alu fa'ishatu, lan tadharu fa'ishatu. في قوم قد حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. Da arti Nabi apa yang bilang biasa singai. Kata biasa singai. Surat apa biasa singai adalah malaka. Berburu. Lawan malaka. Biasa singai. Oleh ayat itu mana dia saja mau tuasa, akhirnya hadis. Nah ayat ini katanya sampai hadis ini dah masuk di malos. Ayat mana yang dah sudah paling gua benar dulu paling. Itu seksual, romantic seksual intercourse. Asuna ati malos tan. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sisa potongan kedua akan Cina illa fasyafihimul lauja. Imanta hati Nabi na nomang kapiran uli na dumaya mangkiran. So mengapanya kita. Al-lauja jam'u wajah.
Jamu taksir. Ayo ta'awja na ayat mufrad na wajah. Sakit, gedaman. Or namilitan saja kali mana yan na masakano minggu na mana yan na mga panyalit ang laki putuso miyasukat at natural ang mga panyalit ayaw na panyalit yan takon di asabi panyalit kada na adun siguro niya ang nanya. Ay berarti lagi kayak mga sakit perusahaan-perusahaan na aslinya dari HIV virus. Oh, kamu mga example yan. Na ano ba dulu? Lalo na niya kung sakit iman to. Man, punya ingatan ang mga penyakit. Na ayaw kasi hindi talo na so, kapag dia mga liyan ko to kasi na si Ibo po. Inabot na si umat ka. Jadi sa kapasakan ng mga Muslim na isasakan ang kanilang mga pala wala niyan na relationship wala niyan na pabayang humama inunta mo sa mahkama pero may malaki wala dahil nabi la yakhluwanna ahadun bimra'atin illa wa kana ash-shaytanu thalithuhuma dahil nabi ang mama sa agama isunod yan sa isyabar pa. So, buloy. Asilang buloy, illa wa kana ash-shaytanu thalithuhuma. Inun tayo buloy, na matalo sa syaitan ay katulad. Ano plano syaitan? Ang plano syaitan ang uliw niya sila. Plano niya sila. Sa kapaka, sunod sila sa marata. Na makasunod sila sa marata, matarutaman, kapag alin silang sa ating labang, atiwa, apanyakit, andemang, akala ko yan. Aku dalam tidur, saya penyadat ada kota penyakit nasi misina. Ada lagi yang ID baru sampai ke rumah sekolah umumnya, apakah sekolah? Oh, kayak apanya nama budak nama lah. Mana ni nama kapten dia, nama apa boleh? Nah, mana yang transport? Kaki aku dah tiga bulan aku di Malaysia. Sama terus saya nak fikir phone. Sebenarnya mana yang gila? Oh, ayah mana yang na si matatago si mga darpa ay mananin na maano na gana ada ruang anak asina na ikadwa ini ko na bukan tamita ba tingina walam yanqusul mikyala wal mizana illa ukhdu bis-sinin wa shiddatil mu'na wa jur sultan da ati Nabi sallallahu alaihi wasallam kapan ulangi lah, belum berkira, cikgu mizan, katumbang, namun apa pesan? Illa uhidu bis-sinin. Padahal masuk apa girda? Gini na mga sa di pagirda na panas. Padahal na dia ngayon mga lupa, mga luti. Puno lagi, punir buka, belum. Nanti dia suka kita berlaku juga. Kalau itu, kalau dia nak disukai kita Allah Taala suruh syiddatil mu'na. Kalau dia nak disukai kita berkaram, akan berdoa awakan crisis. Ikan nasinin, atau natau. Semua urusan ini perlu kita tutulan yang kita tahu lah. Atau banyak akan sudah jatuh. Dia akan berkata arut, musuh pengaruh, nanti kita ni kereta. Bukan bila aku suruh mengawal saya di dalam alasannya. Saya kan anak bilang, anak kamu tahu semua masker. Nah, semua ada saya gula itu dia. Nah, dia kan orang masker. Ikan tu wajib disupport. Ikan tu, sebab saya nak suruh bawa apa ni apa orang sehari, apa besar. Belum lagi ada korupsi. Nah, kalau korupsi nanti Allah sama ada kuasa aras. Pak sunundan udah masuk depan. Pak sunundan terus depan lagi. Kisus sudah mana dia nak. Nah, kata lindung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia walam yamna'u zakat amwalihim illa mun'u qitra min as-sama'.
ولولا البهائم لم يمطروا. Da ko karnailan, hindi natin talugiran, ko sekat, mga talugiran. Tapi ang tunatan mo kahalal, na wajib suwa sekatin ang pikiran niya ka, yakulu alayha al-hawl, niya anistan. At pero na yakulu alayha al-hawl, at pero na anistan, na pero na yakulu alayha al-hawl. Pero na anistan, na niya arit, si kaya wajib birun sa atong gusto na sekat. Ibaratnya na pitimukan ka, yan ko ka, tayo, asam, pitimukan ka. Ikatwa, na niya karin ko yan, o yan na, total, ano mo ka tumusun na tamo. Ayaw ka yan. Ayaw ka isang po yan. Nakita ko opinion, ako dominant, ala yung yan kung mga opinion ng mga pukan. Ayaw, timul, mga tamo, tira, Ayan, bila sa zakat bulan ang gusto bila. Bila sa zakat ulma, ang gusto ayam. O pa makapira ka, muna nyo na yan. Ang natang makapira. Na kaya, kestimate ka na wala po ang 5 kagram abulawan. Na sorga yan po ito, wala po ang 85 grams abulawan. Aku jumpa karas. Hari ini dia malah pulau tak jumpa karas. Nama politik karas, politik karas. Wahai pulau aku lima karas, aku lawan. Nah, semua pulau itu, nah, dia punya apa tu terdesak. Kami mesti kas mandi. Dia punya apa terdesak. Ayam ini sahaja macam pulau, namun dia mengenai 35. Allah alam. 36 plus. Dari sama tu saya estimate time sana dia berapa 3,600 sa 85. Na mga more or less 300 mama. Pamaw na mga 270 o ina 300 more or less 300,000. Na miya kali pero wag ko ta sibing sa kapila. Rex, api tumugal na asayo, eman na din na so sapo na ubulan, api anto na ipikunan ka. Sa kaya pamantira yang kaon, kaya tunang, kaya matitundua pagkunan. Sino mo kaya pamantira yang kaon? Nasa dun sa kaya pangasol yan na ito ni mapagito pa. Tama sa kaya utang, aga na pasamo na ubul, ulan. Nagyuto kepatutan sa zakat. Ako na sa, pero ito, kaya kalau ada person yang sekarang kita punyalakan, na audio akan lepas na tumpil ke person itu, tumpil, bahasa dia gitu, tumpil, dia akan tumpil, kalau kita terlalu sugi bulan pun ada tumpil kalau kita terlalu sugi, nanti terbuli, sesama tu naso zakat wajib na mandru abaston. Jadi sebab ini wajib Allah. Nah, kubetan. Supaya anak kamu kena kubet. Ayah kamu apa yang kita lakukan itu? Sama. Dia nama syariki. Dia nggak mengular nak mana. Kata bangsa Atiko, kata bangsa Akui, kata bangsa Mianjigulasia, kata bangsa Hospital, kata bangsa. Marunya dia lagi mamangnya Malimos. Sama sadar apapun nggak bisa makan itu sama lah. Nah, dia mau sama dinawai mga temannya lagi di mana? Kaya orang ditunduk itu, ini nanti ada performa. Na malaman na susakat so 7,500 na sila 7,500 2.5 ilan naman na to niya ito nasa perperan naman masapulo nasa ikasapulo bisa nakitong ni sila yan Allah wala kapag tahkim taman lubo siyon. Uman masapulo sa isa kasapulo ko siya nagitulog na iparalo isa lang yan. Ang magkapaglalabas ng mga pangulang na baka meron sa mga ulit. Yung sabab, agyan kaya ang pinakata. Namalatan ko ang isa lang sa'yo, ang matan mo, alam na. Ay ano na nga, pirin yan eh. Ay kalima, atokol, namupulaos. O 5 pillars of Islam, agyan kanyuhan. Huwag na benar, ikaw yung mga pula sa Islam, na wala ko na ikaw na makapagyakan.
Kaya sahabat. Nasir tawaan narian. Gimana itamu? Si kawan saya kali sekali. Mana lawan kamu? Rumahnya suruh mengutang. Di rumah bicara. Ini yang patutan nama sesuatu. Emang ada di dalam tadi sih. Di bukannya di banyak usaha kamu lalu bisa jauh tangga. Dia kan apa sudah sehat. Neraka yang sudah sehat. Sebulan. Ayo, apa dah lawan bulan? Nah, ayat pun salat bulan. Zakat bulan. Naso mana yang nanti gampang besar. Nah, ayat bukan penjelasan. Nah, sulam udah besar mudah. Itu ganti rasa mana omission. Ayat besar mudah. Nah, mana yang nanti itu kayak penjelasan. Apa yang itu tadi nak besar. Nah, orang kalau cakap besar apa? Ini dah cakap orang yang tak tahu. Kalau cakap ayo. Nabi pengguna pikiran orang masalah. Nah, kan besar kada zakat. Lalu mana tu? Dia ada taman lagi Islam. Asal kita Islam Allah Taala Islam. Nah, dia nanti malah ini dua. Orang Bakar radhiyallahu anhu modal perputasan amalan modal. Apa guluan yang dia Musa berkata. Si Musa berkata berbuat oleh Nabi. Nah, orang bukan berkata yang Musa berkata kisah dia berkata berkata. Nah, dia aku yang bagus Nabi. Artinya nak masuk dalam kepada Nabi. Orang nak dia nak ubah nak cerah, nak masuk dalam ada kepada Nabi. Di mana dia ada orang yang pergi ada Nabi. Nabi tidak ada tu. Mengapa dia mana dia tumpu bukit? Rasulullah Subhanahu wa taala itu berisi. Saya bertahu apa yang nasab Nabi oleh pusat anak dia Rasul. Madi dina dia wakat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, setiap wakatnya Nabi asal dia khalifah. Saksi Nabi sallallahu alaihi wasallam nasihat Bakar radhiyallahu anhu. Nah, dia kalau asal di Bakar, nah sumi ini besok Musailama kadzab. Ini bisa kadzab. Musailama, ini betul kadzab. Mana kadzab? Nah, lain. Bukul. Kami bukan di sekalian. Ya kalau kata dia pasti Muhammad. Nenek tu yang nak kasar juga, suka ada tu yang nak Nabi sasaran, yang boleh kuliah Nabi. Eti yang nak Nabi sasaran nak dia ko, nak dia nama umat anak dia. Ini sampai itu sudah more than 40,000. Nak dia tinggal dia orang nak ayat tu. Nabi yang mumpus membuat di Padro, saya. Dia nak al-yamamah tu, mal-yamamah, wa ma adraka mal-yamamah. Suatu dia suruh Yamama, dia Yamama, nak bertanya nama sini saya Yaman. Nah dia ni bukan penjawab dia Peter yang ayat apa pun itu mana yang dia suruh Allah, mana yang dia suruh Nabi. Ini jangan dia dah bubur. Aku sekarang nak tuan tuan orang ahlul ilm, maka mampu dia sangat tahu orang ulama. Sekarang dia nak si dia berada waspada sapi. Saya pendapat dia ukirnya, tapi akan bukan dia Rasulullah, tapi akan bukan dia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam mana malah bukan, subhan bukan dia Rasulullah, akan bukan dia Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asal Rasulullah Rasul Nabi, Nabi sirran bukan. Al-Yamama, dia kota Yamama, wa ma adraka mal Yamama. Anta yang akan orang untuk teruna Yamama. Nah dia ni bukan betul-betulnya Yamama. Nanti tuan kota. Api anta, betul nanti dia di dalam. Nah begitu asal. Gua yang bisa bersekolah tu sah. Kira wajah mana? Ibu nak tahu 40,000, seberapa 40,000. Mini sampai ke rumah. Tapi kita semua saya jangan awal tuan suami kita. Mina. Nah kalau ini diri juga so Allah. Namanya Ustaz. Nah percaya kapan tu sama sekian. Tiga Allah. لو منعوني عقاب لأعطين من فرق بين الصلاة والزكاة. Ibu tak dia tak pernah. Apa dia pernah dia mana Gak itu nawiran, ikan nawiran tanya unta. Emangnya ikan nak tanya unta. Ikan dua ikan tadi unta suku bamaikan. Kali sini ko sahari makaram. Nah gitu ikan betul. Mama dulu kau tadi. Ada yang juga di patro, di bawah patro yang mana? Sebenarnya tidak sama. Saya tanyakan,
law mana'uni iqalan la uqatilanna man farraqa baina salati wa zakat. Ibu sakapukolak apya pagkatuna mo na talya unta. Saya mananya na apakah kulirandakan, uli na apakah nairandakan. Na makipun prayud na rin na tiyan. Amakipun bunuh ko rin si ko tao. Ang gusto mo sa namatugatan. Apya kang berkaian. So kita talugatan ko zakat. Agusto sambayan. Kaya suama naman baru sa sambayan. Akan musala, wa'akul zakat. Umayin, malaglag kayo na sambayan. Umayin, malaglag sa sambayan. Itong pupunuwa na sa talugatan ng wajikan. Tintunya sesambayan wa'atu zakat na tunai yang sukan kita. Jadi sebab asuna Nabi ini naik katlo artinya wama Amerika walam yatruku walam yamna zakat amwalihi dapat dikatakan dalam zakat mata mukiran illa maw'al katra min as-sama' iman mungkiran suka barakat atau abarakatulan apapun salami. Sudah kepada Al-Quran dan apapun salahnya. Seorang apapun salahnya na gimana dia isun umar pamulan na usuma perperan asuma pamulan na usuma perperan na gimana itu unsum dari kawiyatan. Namun pada sahabat na ada yang akan lupa nadi ipartu udi nadi terkurakuan udi nadi kari umar perperan ada yang berakatnya. Udi ini akan seorang na iya kan sa kabarakat namin beliau na iya kapalan buta iya lagi buta karbo na perpulan na buta iya lele tanong mga pamulan ada na pakarunan obli bersoal ada na mana niya na din na ni ano gudi na niya sugata barat niya sugata mabulit sa beliau oli napiyadap na mana niya na orang na sunya bin na dunya amiar suka ana masta no dapat ko perpa ira dunya kalau tira na ilinium tunaw ta ko ba seran para meron na dunya nana kamu sahi nanya lihat ada na ko mo dile na yung tipo betul na beli bukan tanor memang na sampai ayaw mo sa mga nakakira tipe ng sulang gagaw zakat. Agad ka na zakat, naging naligkasot yung mga perperang na huwag naligkasot yung mga alis. Ito rama, khud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Kuwata hai Muhammad si kumata mo ilan sa sadaqah. Yung sadaqah na balik yan ay lapiat, items na charity, sadaqah, uwedit na ayat itu mana yan sa tafsir, mesti mga fuqaha na dito so obligatory charity. Yung po sa zakat. Tutahhiruhum na ho kasukinya sila. Yung po kasalat yan na kasukinya sukita mo. Amigyo. Wa tuzakkihim biha na ho kasuki agyan ko tatamu yan sa sabab sa kaya bagay niyan sa zakat. Kau ay mana yan na kabetano baraka sa mga perperantano mga istirtano wala kabetano akatatagos sa kabarakat so ulan at pagkatuloy na pusi ko lang na putunayin tano sa mga zakat tano so kapapatukan so na sudah kapapatukin na sa tanong perumulan na itadayon tano din sa paparangayan akan didewa kesanimo mana yan na kamu bugay sasabi ka na ganun po limitasyon yan. Dan yang paling minta kualitas saja dia baru transaksi itu kibosor transaksi. Kakak dia kaya kasus kita yang balaskan, dia kaya limo. Aku mesti kelas dia balaskan. Nah mana yang nato tuh so ke panitia so apa? So kasar kita na memperkadanya so panitia kita. Dalam waktu pun kesedapan. Pamannya waktu pun kesedapan. So apa hasil kita tahu. Nah bercakap, mana berdasar, lama kan di saluran akhirnya. Kalau orang kita berlalu di dunia ini itu, apakah yang rumah mesti lalu apa lagi utama? Without interest. Nah bagaimana apa lagi utama lima tu? Apa yang kamu tahu orang sekali pun nama berdekat dunia, dia berdekat. Anisman, antara turunan, nakailangan lahat na, sebenarnya namin nabudin lang na. Eh, interestan lang, hindi na sulit pa.
Ini sabab. Kalau misalnya bukan pemerintah, maka nanti jika kemudian ada bantuan, ada yang menentukan. Asal Indonesia riba, harus riba. Ini sabab Allah, riba. Oh, apabila terimalah, apabila surat apa orang mana yang apabila surat apa, orang itu dikira orang yang kafir yang riba. Nah, jika kita lihat aturan artinya walam yanqudu ahd Allah. Ingat dikatakan walam yanqudu ahd Allah wa ahd Rasulih. Inna sallallahu alaihi aduwan min al-aydin fayakhudhu ba'da fi aydihim. Ja'at Nabi sallallahu alaihi wasallam وقالوا سيكون ينزل الله تعالى على ينزل الله تعالى في كتابه وقل من ينقل نعم سيكون ينزل رسول الله على ينزل رسول الله صلى الله عليه وسلم نسمع حديثا كما فقرنا اليك كفرين قومنا ينزل إلا هنا صلى الله عليهم عدوا من غيره إذا نقد قال صلى الله تعالى بما
Ay nagkakaroon na rin yung dala ng Muslim na kaya kung hindi ko nalipol. So Muslim na mga Buddhist, mga Hindu, mga Confucius, mga awal at askepa, na yun na lang na may yun. Ada ko na yan na pelaponon akong dinisyon. Ada kalian yang kaya maulod ang mga pagay kami, ang mga kanis ko na yung di ka pangalan, bulay, na gusto, yung di ka pangarasi. At yan tayo ang mga Yahudi. Ano na ito yung tanong? At imarahan mo ang mga Yahudi. Nada ako na naputyan ng mga Palestini na ayat mo sa mga Palestini na mga heroe. Lumingon na nag-Allah sa kanyang na nabutag ang lininduman ulit. Sallallahu alaihi wasallam na ditalunan di prasarasam. Ditalunan yung dalun-dalun. Kawan, ang matatawag mo mga ginatano, uli na wait na mga sasipatan mo mga palihatano, uli na wait na magaganda sa mga pagpagintano, ayaw din magkakalapang, nagyan ka na mapapalalusan ang mga pamangkin na ikaw Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang tanong matuan wando na niya ikipagawan kanon sa kanaba tanong pakaw kita sa mabras ang sering kita tanong ang pakaw kita sa bukas sa tanong apa kasi siyempre naman yan na may na country kaya yan pala nasukat ka umay na country na mas lebih very effective at dia berkuasa. Sa ayat yang masukkan keluar, tapi ada yang muncul juga ke alim pernah tulisan dia berkata sekali sadasa. Aku yang berkata pada imam kan masih ada alim Abdul Majid Jabla. Dan ini kalau seorang punya ya tahu saja punya orang dia pemandu Ayah berkanti na saya saja berkuliah yun na usia berjurun na mapalagi na tiyo na wali namin terutama siya karibatan na hindi ko malimatan ayah buat ko malimatan yun na sa usia mga untulon na agya pala talaga ng karibat kung bukan ayah dapat taon tulaw na wala ng buwatan agad yung tabi ng mga natin mga rusul khatawin na tulad ni Batsay tulad ng usia siya na ayaw ko diterima na Allah. Wa khairul khata'in at-tawwabun na ayaw ko nito. Ayaw tabis sa mga tao. Diterima ko din mga dosa na mga papasan ng ating taubat. Di tanong tulad si Allah, di tanong di tangan kadalan, so mga sifatan ng rumah bisa mapita. Ada orang-orang mapita naman ito sa minus. Naman ito naman ito. Bupa ayaw tanong sa mapanalawas ko na di apala palayagnanan pangawit sa limo na ulo na ulis. Na upala palayagnanan panulas sa bala. Na yung magtanong, agad mo tanong ipanasbihan sa mga malayang katas beberatan na uta subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar. Uman mo kumitasbi sa mga magatos na mga pamulaka sa malaan malintong na butalubuan na pamulan. Si Usura isabi na sila namin sa hadis naman ko tumitasbih sa mga magatos na ikulay ka Allah ta'ala sa malakalasyon ka. Si Usura nasartan na hintalo si Diyos mga pamangkisan ni kapangambulay sa nasyon hindi natin ang nasyon kasi dito pula ka ang maguliling doon sa bata yung nasarpil ka totoo awal yan yung doon na tigil ka kay sinenan na napnapin mo sa buwan pero tayo ang merong gulo so malian parangay niyan tindriyan mana niya na paratiyan niya saya tanong ko sa juga pendalaman tanang sano mga loksakan mga bubayakan mga adyakan mga taparusayan yan ay ako yung lagi puso pagkalay niyo tanpa mana niya na ginawai ang yan kaya bulataw ang mga mubalaga di pano ang yan kaya si disukor nakang sa mga aktivitisan ito talaga nag-asisan sa kanya Ultimate Alliance abilita mo na chairman ka wagi nga konsatano arang mo ito sir kumatanos kapupuringan ati adino niya po nagyan na iya sa tulungan niya derpa mga ulit mo nga pupunan at sisagyan kayo mga building ng buwan naman sa mga Islam Islamic Seminar sa pagkitarugan na upala ayun na mga patanong na mapadayin o mga bantan ng mga bukya na tayo manwala sa mga kanisa katanong kakang gobyerno wala sa mga umaya tanong sa mga ulubog na mala
nanti mungkin Allah Ta'ala di surga. Kemudian ada kata, bermakna apakah berdua Allah Ta'ala. Supaya Allah semua makan Allah. Kasihnya bersumpah di rumah pikir. Kemudian nama penting, emananya nalimo. Nama katakan, nama kalimat berkata Allah Ta'ala. Kata Allah saya yang aslinya dia berbuat, saya berbuat. Apa dia sudah berbuat bukan makanya dapat cara berbuat di rumah Allah. Absolut berkata, kalau itu sudah emananya nak beritahu. Nah, pertama kalau absolut sudah berbuat berbuat dari berbuat ayam. Ayam itu berkata semua Allah Ta'ala. Pemerintah Allah Ta'ala katakan, kita tahu maju ada kalian ada yang itu betul. Sisa dia kaya, mula-mula kemarin jangan ada dia kaya, sengaja ada dulunya kali. Kami ada musuh bersama dia berkata Allah Ta'ala. Saat ini berkata dengan mempelalang akibat, sama yang kita bukan sendiri kita berusaha malu. Sebab tadi pun sekarang kamu berkata, kalau kita ambil nama Allah Ta'ala, sebenarnya nama Allah. Jadi tahunya solusi kita berkata nama Allah. Datang kami akan para pembelian semua yang malu ini nama mana ayat pikiran bisa dia kayak mana universiti nada mengenai terus tempatnya apa yang nama ada servisu nanti kita juga orang ayat minta besar nanti yang foto maksudnya dua kata mengalahkan asis sinipur Ahmad Bumukul Anuto Abu Syahidiyah Muhammad Ali Timur nah makanya kita tunggu bulan orang tanah akhirnya emang dan yang kami akan lihat tu saja universiti tanah perlukan supaya kita berbuat memakai nama tangan sukamis begini paling banyak orang macam orang miskin. Wakala hukum, orang ini asal